Dobro večer, dragi gosti, i dobro nam došli na naš treći po redu Svetosavski bal u Kalgariju. Svaki naš bal počinjemo istim tradicionalnim sloganom, a to je da živimo svi u slozi, Sveti Savo, ti pomozi. Večeras će vas kroz program voditi Kristina Filipović i Aleksa Ćalić. Hvala vam svima što ste nam večeras došli i što podržavate naš napor i želju da očuvamo tradiciju i ime Svetog Save. Ideja o Svetosavskom balu u Kalgariju se rodila još 2019. godine, tako da je prvi bal održan 25. januara 2020. godine, a drugi tek nakon 4 godine 27. januara 2024. godine. Ovaj dobrotvorni Svetosavski bal je veoma poseban jer ujedinjuje naše 3 organizacije: Crkveno-školsku opštinu, Kolo srpskih sestara i Skud Frula. Zamolio bih vas da nam se pridružite u izvođenju himne Svetom Savi. Usliknimo s ljubavlju Svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo venci, tamo slava, gde naš srpski pasvi Sava, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Blagodarna Srbijo, puna si ljubavi, prema svome pastiru, Svetitelju Savi. Celo srpstvo slavi slavu svoga Oca Svetog Savu, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Hvala vam. Prije nego što počinjemo sa večerašnjim programom, pozvao bi našeg sveštenika Protu Obrada da blagoslovi ovaj naš večerašnji Svetosavski bal. Ja ću oduzmemo ruku. Draga braće i sestre, zaista mi je radost i zadovoljstvo da vas vidim u ovako velikom broju na proslavi našeg Svetosavskog bala. Radujem se što vidim da je ovako sala dekorisana i hvala onima koji su to radili. I radujem se što ste je vi ovako dekorisali, lepo doterani i lepi. Hvala vam zaista od svega srca. Ako mogu da vas zamolim da ustanemo, da počitamo molitvu. Hvala. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoje i na zemlji kao što i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i vijek i u vekove vekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Hriste Bože, blagoslovi ovo sabranje Duhom Tvojim svetim, sada i uvijek i u vekove vekova. Amin. Hvala. Tradicija proslave Svetog Save u vreme obnove srpske državnosti seže u 20. godine 19. veka. Knez Miloš je još 1823. godine kao državno obeležje propisao proslavljanje Dana Svetog Save. Prema istorijskim podacima, prvi Svetosavski bal održan je 1834. godine u Kragujevcu, koji je bio srpska prestonica u to vrijeme. Preseljenjem prestonice u Beograd bilo je više uslova i prostora za održavanje balova.
Na balove su dolazili visoko sveštenstvo, elita tadašnjeg srpskog društva i predstavnici stranih sila, o čemu svedoči i piše začetnik srpskog novinarstva Dimitrije Davidović. Knez Miloš Obrenović, koji je 1846. godine bio u egzilu u Beču, od Johana Mlađeg Štrausa je naručio da napiše srpski kadril i srpski marš, koji su prvi put izvedeni te godine na Svetosavskom balu. Ova igra je vrlo brzo postala popularna i zauzela je svoje mjesto na spisku igara na balovima. U to vreme je bal počinjao srpskim kolom, ali tu su bile i ostale igre, polka, mazurka, valcer i kadril. Kasnije su balovi počinjali izvođenjem kraljevog kola, tako da ćemo i mi večeras otvoriti naš bal kraljevim kolom, koje izvodi grupa Sava.